Yes, mwaramutse mute bakunzi ba Eugene Official, tubahaye ikaze rero mu makuru yacu muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Amakuru yacu rero yo muri iki gitondo ni inkuru idasanzwe twabateguriye. Murabizi ko hamaze iminsi hari inkubiri yifatwa rya Eric Prince. Uyu mugabo rero bikaba byaragiye bigaragara ko cyangwa se byaratangajwe ko yaba yafashwe na AFC M23. Hari byinshi byagiye bimuvugwaho, uburyo cyagiye yafashwemo, uburyo cyarekuwemo, uburyo cyiripotinze n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Iki gitondo rero unyemerere nkubwire ko tukuzaniye andi makuru mashya kuri Eric Prince. Uyu mugabo rero navuga ko uyoboye umuyobozi mukuru w'uyu mutwe w'abacancuro witwa Blackwater ukorera mu bice byinshi hano kuri isi. Hanyuma ariko kandi ku rundi ruhande tukaba tugiye kureba ese mu mikorere ye inyungu ze bigenda bite n'iki byose n'andi makuru mashya tugiye kubazanira kuri uyu mugabo Eric Prince. Ndagusaba rero kuza kubana natwe muri iki kiganiro, hanyuma ugakanda kuri subscribe niba utarabikora, yewe ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera uzajye ubona notification mu by'ukuri igihe abandi bataraba cyangwa se mbere yuko abandi bayibona. Waramutse neza Vice? Waramutse neza Fighter. Urakomeye? Ndakomeye. Ya, wifurije igitondo cyiza rero. Igitondo cyiza kuri twese naho duteze yombi. Yes, Vice, hanyuma ndagira ngo tuhite twanzika dukomeze duhite twinjira muri aya makuru yacu twateguriye abakunzi bacu muri iki gitondo. Amakuru rero ari baragenda yibanda kuri Eric Prince duherutse n'ubundi kugenda tugarukaho. Uyu mugabo ndagira ngo twongere turebe Vice, byavuzwe ko yafashwe ngira ngo kandi rwose ntabwo yari amakuru yaturutse ahantu hatizewe, ariko haza kuvugwa byinshi bigiye bitandukanye. Bigaragara ko ngo yaba yari ripotinze, barongera barahindura batuye umugabo yarekuwe, ubundi tubona byinshi bigiye bitandukanye. Ndagira ngo muri iki gitondo rero n'ubundi tukore ikiganiro gicukumbe cyangwa se nawe ngo gisesenguye kivuga kuri uyu mugabo Eric Prince, ariko by'umwihariko ubundi tukabanza tukareba ubundi mbere yo kwenda tuza kureba ibikorwa bye hano muri Afrika. Eric Prince ni muntu ki kugira ngo tuse naho twinjira mu kiganiro neza bushasha. Eric Prince ugiye kumuvuga ubundi ntabwo mutandukanye na Blackwater. Yego, bamwe mu basirikare nyine bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barwanira mu mazi kuko yarwanije igisirikare yakibayemo n'igihe kirekire. Akaba ari umunyamerika wahavukiye, ndetse arahakurira arahiga, atangira n'ibikorwa bye mu nzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agera abashinga Blackwater ndetse akajya aba hafi Perezida Trump n'umuryango we mu byerekeranye na politiki. Vice, imirimo ye rero niyo sasa tugiye kwinjiraho cyane cyane ko tugiye guhera hano muri Afrika, kuko ubona rwose byarageze muri Afrika agahita afata imitsina, niko zino mvugo zo muri kigenzi mbona bakoresha ahantu umuntu atinze ngo yafashe umutsina. Muri hano muri Afrika Eric Prince yagize ahantu henshi yagiye akorera ibi bikorwa bye nyine nka Blackwater, harimo rero hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri za Mozambique. Ndagira ngo utubwire imirimo ye uko yagenze hano muri ibi bihugu byombi hano kuri mugabane wa Afrika. Nibyo, imirimo ya Blackwater muri Afrika uhereye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo twavuga yuko ari mu mwaka 2026, ariko niho cyane ari kuvuga kurenza muri Mozambique uko yavuzwe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero Eric Prince yahohereje itsinda ry'abarwanyi ba Blackwater, ariko bazana n'intwaro kabuhariwe zikomeje. Yego, zakomotse muri Isirayeli, zirimo indege zitagira abapilote, ariko azana nanone n'abacanshuro bo muri Isirayeli baje n'ubundi kwigisha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego, yarahageze mu mpera za 2025 agamije gucunga umujyi wa Uvira, kuko wari wugarijwe no gufatwa n'ingabo za M23 zizwi ku izina rya Armée Révolutionnaire Congolais. Cyarakomeye ubundi agace ka Uvira nyine k'umujyi barwaniraga arakakwa,
amaze gutakwa asa n'uwongera kwitunganya yegera ku mpande havugwa ibihuha bikomeye yuko Black Water n'ubundi yahungiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, ariko nyuma yuko ASM 23 n'ubundi uno mujyi urekuye ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongeye agarukamo ku mugaragaro ku buryo bugaragara, azanye ndetse n'abantu bacanshuro yasinyanye nabo baturutse muri Israel nk'uko byagaragaye. Wari ubivuze yuko reka nze tubanze twamaze duhite tugaruka. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Vise tugakomeza kuri aya makuru ya Eric Prince. Nibyo wari wagarutse uvuga ku byerekeranye n'uburyo hakwirakwiye ibihuha by'uko yaba yafashwe, ariko amakuru wabivuze neza ko hari aho twagiye tuyakura, ubona yuko umuntu yagakwiye kuyizera. Yavuze byinshi uburyo yageze muri Amerika, uburyo yagiye nabyo tuzabigarukaho mu bindi biganiro byacu. Ugaruka rero muri Afurika n'ubundi mu gihugu cya Mozambique aho Eric Prince naho azwi mu bigendanye no gucunga umutekano. Amakuru twabonye kandi twakoze ubushakashatsi nuko mu mwaka wa 2017 kugera 2019 yagize ibikorwa akorera muri Mozambique, ariko mu kigo noneho kitwa Black Water, kubera ko Black Water yaje guhindura izina, akaba yarabikoreye mu kigo bita Frontier Service Group FCG, ariko ntibavuge neza nyirizina ibyo yaraje gukora. Ariko amakuru yagaragara nuko yaje gufatanya n'inganda za peteroli mu by'umutekano, akaba yaraje mwa kino gihugu aje gufatanya n'uruganda rwacukura peteroli mu cyo bise Empresa Nationale de Hydrocarbures. Akaba mu rwego yaraje n'ubundi aje no gukora ibikorwa by'ubwikorezi, ashakisha na gaze muri Mozambique. 2019 cyane niho amasezerano yari yasinye yaje gutozwa. Akimara gutozwa noneho asigara n'ubundi ashaka kwinjira mu byerekeranye n'umutekano mu kurwanya ibyihebe. Urabizi yuko kino gihugu cya Mozambique kirimo ibyihebe ku buryo bukomeye, akaba yarashatse gukora nyuze mu iyi sosiyete ngo ahangane n'ibyihebe mu gace ka Cabo Delgado, ariko ntibyaza kumugendera neza, asigara abaye nk'ubivuyemo kubera ko wabonaga kontra yasinye imugoye kuyishyira mu bikorwa. Hanyuma Vise, ubundi wenda mbere uko tujyano dukomeza kureba ibya Eric Prince, abantu baza ngo aba bacanshuro ubundi akoresha, abenshi bavuye hehe aba basore yifashisha muri bikorwa bye byo gukora uyu murimo w'abacanshuro? Abacanshuro akoresha benshi na abera cyangwa abo twakita bafite uruhu rutirabura,
abanyamerika ariko bakomoka mu gihugu cya Colombia nibo yifashisha, nubwo rimwe na rimwe ajya yifashisha n'abandi mu bindi bihugu nk'urugero hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho yagize amasezerano n'abanyayisirayeli akabazanamo. Hanyuma rero Vincent, dukomeze ubwo kuri Eric Prince, dukomeze turebe Eric Prince ubundi ibi bikorwa uyu mugabo yakoze cyangwa se anagikora hano muri Afurika, twavuga ko ari nk'izihe nyungu bifitiye mu by'ukuri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Urebye mu nyandiko nta nyungu wabona mu nyandiko yemeza ko USA yohereje Eric Prince ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, ariko mu buryo buhishe iyo bisesenguye neza ubona yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitemo inyungu mu rwego rw'umutekano, icyo twakita security interest. Wareba USA ukabona mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba ku isi, ukabona yuko Eric Prince gifite inyungu abaharanira za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urebye nko mu gace ka Sahel, ukareba mu bice bya Mozambique, mu bice bya Cabo Delgado, ukareba muri Somalia, ukareba ibyo byose ugasanga bifite aho bihurira n'inyungu za Amerika mu kurwanya n'ibyihebe. Noneho wanareba mu bigendanye n'ubucukuzi bwa peteroli ndetse na gaze, nawe ukabona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibigiramo inyungu mu kurinda ubucukuzi bwabo ndetse n'amasosiyete ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabizi bino ko twanabigarutsweho muri Kongo uburyo Trump agimara gusinyana amasezerano na Tshisekedi mu byamubuye agaciro, agaragaje yuko azohereza abacunga umutekano, ariko mu gutinya yuko abasirikare ba Amerika bagirirwa nabi muri Afurika nibo hahise haza Blackwater ivuga yuko yasinye amasezerano mu gucunga umutekano y'ibirombe by'amabuye y'agaciro ari muri Kongo. Ibyo rero ukabona mu buryo butaziguye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibifitemo inyungu, tukaba twabishyira mu cyo twita inyungu z'ubukungu cyangwa economic interest. Ukabona urebye ibyabaye muri Mozambique kuri gaze, Amerika yari bifitemo uruhare kuko iyi gaze nayo yarayiporofitiraga. Ukareba ibyambuye y'agaciro muri Kongo, ukareba n'ibindi biboneka ku butaka bwa Kongo, nabyo ukabona yuko Amerika mu buryo bumwe cyangwa ubundi byungukiramo. Wanareba mu buryo bwa economy, usanga Amerika mu buryo bwo guhangana n'Ubushinwa muri Afurika naho ibigiramo inyungu, kuko urumva niba hari ikinombe cy'Abashinwa kiri muri Afurika, imitwe yitwaje intwari ikabakuramo. Iyo bamaze kuvamo ntago Blackwater igihageze aba Bashinwa bongera gusubiramo, birangira n'ubundi ibirombe bibaje iby'Abanyamerika. Ukabona mu buryo buhishe cyane burimo na politike ihishe mu bukungu Amerika igiramo inyungu. Ariko mu bundi buryo bwa politike, icyo twakita foreign policy flexibility, ubona yuko Amerika igiramo inyungu kuko ibasha kuvuga bikumvikana, ishingiye ko iyi kampani prive icunga umutekano yaturutse mu bihugu bya Amerika cyane cyane cyangwa ikayoborwa n'Abanyamerika. Icyo bavuze rero gihita cyumvikana kurenza uko hagira undi muntu ukivuga atari mu bafatanyabikorwa ba Eric Prince. Aha, viste ikigaragara ni uko nge dukurikije uburyo ki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoranamo n'uyu mugabo, urumva niba barasinye amasezerano hano na Kongo yo kurinda ibi binombe nyine by'amagaciro, ugasanga hahise haza Eric Prince. Bigaragara ko uyu mugabo ahubwo ashobora kuba akora ariko agakora nka undercover cyangwa se agakora mu buryo buhishwe bw'ibanga, akora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi nawe niba ari kubibona. Mu buryo nabisobanuyemo, urebye mu buryo bw'umutekano, urebye mu buryo bwa economy, urebye mu buryo bw'ububanyi n'amahanga, ubona akora mu mutaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwose bigaragara ko aba yihishe muri uyu mutaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma vise uyu mugabo rero ntabwo ari hano kuri uyu mugabane wa Afurika honyine ibikorwa bye byakomereje cyangwa se yabikoreye, kuko n'ubundi amateka cyangwa se baratwereka ko no ku mugabane wa Aziya naho uyu mugabo
yaba yaragize byinshi ahakora ndetse binatuma izina rye rikomeza kugenda rizamuka cyane kugeza ubwo ubungubu rwose abenshi ubwo twaburekingaga inkuru ko yaba yarafashwe cyangwa se yafashwe na AFC Veturwa ntabwo abantu benshi bamuzi neza bafite amakuru yuzuye babyemeye kuko bazi yuko uyu mugabo kuko bazi amateka cyangwa se ibikorwa bye. Vise muri Aziya hari ibice yakoreyemo ndagira ngo yakoreye nko muri za Haiti yarahabaye muri za Iraq ndetse aba n'ahantu bita ngo ni za Afghanistan aho Vise yahakoreye ibihe bikorwa byari bihagaze bite? Nibyo ahantu yose yarakoreye imitinga yo gucunga umutekano binyuze mu masezerano yagiye agirana n'ibihugu. Nk'ubu muri Haiti naho amakuru twabonye nuko yagize uruhare mu kujya gucunga umutekano mu bice bya Port-au-Prince aho yagiye guhangana n'abajura cyangwa ibyihebe byari byarateye iki gihugu. Akaba yarasiye kontra igera mu myaka 10 ariko binyuze muri sosiyete bita Ventus Global. Akaba yarasiye amasezerano yo gucunga umutekano mwa kino gice cya Haiti ariko mu bintu bitandukanye bikaba byaragiye kugaragara yuko ibyihebe n'ubundi biri mu mutwe w'abajura bitamworoheye noneho atangira akuramo akarenge kuko yabonaga ibindi bihugu byo muri Afurika nabyo bitangiye gushyiramo ukuboko ariko nuko yanatsinzwe abona ko atazakomeza guhangana n'abo bajura bari bakomeye cyane bari bakujije ubutegetsi bwa kino gihugu guhumeka. Naho yarahanze warizi ko muri Haiti ari muri Aziya aza kuhava n'ubundi muri 2003 akomereza muri Iraq. Urabizi yuko Iraq yari ifite imirwano ihambaye cyane bikingiye n'ubundi kurwanya iterabwoba muri Iraq. Amerika iteye intambara ariko kubera abasirikare ba Amerika bitwaga ku buryo bukomeye n'iyi ntambara bahisemo yuko basinyana amasezerano na Eric Prince. Amerika isinyana amasezerano na Blackwater. Noneho aya masezerano akaba yarashingiye mu kurinda abadiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babaga i Baghdad, kurinda abakozi ba ambasade ya Amerika babaga i Baghdad ndetse no kurinda abandi bayobozi bakuru b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajyaga hano muri Iraq. Icyo gihe yahawe inshingano zikomeye ariko aza guhura n'ikibazo gikomeye mu mwaka wa 2007 ahabaye icyaha cyiswe icyaha cya Nisukweya aho abakozi b'isosiyete Blackwater baraca abaturage bose bigatera impaka zikomeye ndetse bamwe bakajyanwa mu nkiko n'ubwo uyu mugabo Eric Prince atigeze aregwa mu nkiko nk'uko abandi barezwe kubera icyo wise undercover ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2001 naho yari yabanje kujya mu bikorwa n'ubundi byo kurwanya icyo Amerika yitaga ibyihebe muri Afghanistan mu cyo bise Operation Enduring Freedom Afghanistan. Bikaba byaraberaga mu aho barwanyaga aba Taliban bakavuga yuko barwanyaga Al-Qaeda n'abatalibani. Tugiye naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiranye amasezerano na Blackwater kugira ngo bahangane na Al-Qaeda ndetse n'abatalibani. Nabyo byaje kurangira uwo bita Osama bin Laden ngira ngo ramwibuka birangira mu mwaka wa 2002 niba atari 2003 yitwe ngira ngo yabizi ko nawe yishwe kuri operation y'Abanyamerika. Ibyo byose nabyo byagiye bikomeza kugaragaza yuko Blackwater ifite amasezerano, ifite inyungu yo gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butaziguye ariko mu buryo bufatika kuko yanagize uruhare mu kurinda abakozi ba CIA. CIA ni ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iperereza ryo hanze y'Amerika. Ibyo byose rero bakaba baragiye bafatanya mu buryo bukomeye kandi ubona ko bwabaga bwizewe cyane nk'umuyobozi mukuru wa Blackwater. Vise abasesenguzi benshi baragira bati uyu mugabo ni inshuti y'akadasohoka na Donald Trump ku buryo ngo yewe iyo M23 iza kuba yamufashe bya nyabyo cyangwa se banagize uburyo kiba baba mu kaciramo
byagombaga gutera Trump ikibazo cyangwa se hakaba habaho n'izindi mpinduka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko se ko numvishe no hagana muri icyo gihe cya 2003 uyu mugabo yari ari kuri koroza cyangwa se n'ubundi yanari mu bikorwa akorana n'ubundi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki si cyaba ari ikimenyetso kigaragara ahubwo ko umuyobozi wese ugiyeho hano kuri ubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuyobora igihugu bahita batangira gukorana ndetse bakaniyumvanamo cyane. Trump ntabwo ajya muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo bundi aba perezida. Ubundi Trump umuryango we wari usanzwe uri muri politiki uhereye kuri se kugera no kuri Trump. Urabizi ko dutangira no kwereka yuko ubutanga ubundi Eric Prince ari umujyanama wa politiki ku muryango wa Trump. Ni umuryango urabizi yuko Amerika politiki ishingiye nko ku muryango. Urumva rero uhereye kuri bakuru ba Eric Prince abavandimwe biwe umuryango we basena basekuru n'ubundi mu bya politiki barasanzwe bakorana na bamwe mu banyepolitiki bakomoka mu muryango wa Trump. Ibyo rero urumva ko bimuha ubudahangarwa ndetse n'inshingano zo kubasha gukorana n'abanyepolitiki bose baje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho bikaba isheni ifatika. Muri make ubwo nuko nguko rwose gahunda ze za Eric Prince zestawe nuko bimeze kubera ko Amerika ubona yuko buzuzanya mwakuzuzanya kwabo rero bigatuma uje wese bagenda bakorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icy'ingenzi nuko baba bafite inyungu mu bikorwa by'umuntu runaka akora. Vise bigaragara rero ko ahagana muri 2009 uyu mugabo Eric Prince mu by'ukuri yasezeye cyangwa se yatandukanye na Blackwater, yasezeye kuyobora Blackwater. Ese uyu mugabo agisezera Blackwater niki kintu yahise atangira gukora? Yenda kaduhere ku byatumye asezera kuyobora Blackwater. Icyatumye asezera nuko imikorere ya Blackwater yanenzwe cyane mwa kino gihugu cya Iraq. Urabizi ko twatuvuze irafera n'isuru yatumye bajyanwa mu nkiko bamwe mu bari bagize Blackwater kuko bari bishe abasivile. Mu buryo rero ko kutanduza izina rye bigaragazwa yuko yagiriwe inama n'Abanyamerika kugira ngo ave muri Blackwater noneho niyanduze izina rye. Akimara kuyivamo muri 2009 rero ibyo yahise akora yahise ashinga indi kampani y'umutekano ita Vetutsi, noneho atangira kuyiyobora mu buryo bugaragara yuko ntaho afite ahuriye n'uyu mutwe wa Blackwater. Yimukira muri Emirates Arabes Unis igihe kirekire, naho n'ubundi akora imishinga irimo gutanga ibikoresho bijyanye n'intambara anyuze mu cyo bise Frontier Service Group FCG. Ibyo bikorwa rero bikaba byarakoraga iki kigo kikaba cyarakoraga ibikorwa byo gutanga ibikoresho bicunga umutekano muri Afurika ndetse no muri Aziya, afite n'imishinga yo gutwara abantu ndetse n'ibikoresho mu bice byabaga birimo intambara. Icyo gihe rero kubera kugirwa inama yo kuva muri Blackwater yayivuyemo, ariko aza gukora ikintu nanone gusa no kugarura Blackwater mu rindi zina. Aza guhindura Blackwater izina aryita iyo bita Academy. None kiza mwa kino kigo cya FCG niko yagarutse muri Blackwater, abantu bongera kumubona mu isura cye. Bivuze ngo iri zina nubwo bagikoresha izina Blackwater biri mu yandi mazina. Blackwater ubundi ntabwo rikiri izina ry'uyu mutwe, nuko abantu iyo bumvise Eric Prince kumutandukanya na Blackwater nk'itangazamakuru biragorana. Ibitangazamakuru byinshi niko bita bivuga kubera yuko yahinduye izina ava kuri Blackwater abyita She Services bishingiwe mu Bushinwa, nyuma wita Academy. Icyo gihe akomeza kuba umuyobozi wayo bishingiye mu cyo bise Vetutsi. Ariko kubera ko abantu bamuzi kuri Blackwater, aho bamubonye bose bavuga yuko ari Eric uyobora Blackwater. Byumvikana neza yahinduye izina kugira ahunge ibyaha bya bikorwa byabaye byitwa Missouri Square byabaye muri 2007. Ariko Blackwater n'ubundi
abarwanyi bayo ibikorwa byayo bihita byimukira muri uyu mutwe bise academy. hanyuma vise twumvisha ahantu hose ubona misheni zose rwose Amerika iba yashinzeyo cyangwa se yateye amatako rwose, ariko se inyungu navango inyungu muri rusange za Amerika muri ibikorwa bya Eric Prince ziba zihagaze zitubundi? Inyungu ni nyinshi, haba muri Afurika, haba muri Aziya, uburasirazuba bwo hagati ndetse no mu bindi bice bya Amerika. Ubona yuko Amerika politike yayo igamije kugira ngo yigarurire isi. Ukabona wareba muri Aziya ugasanga yuko yari igamije Amerika yari igamije kwirukana abatavuga rumwe na Amerika bose, noneho igakoresha abasirikare babo, ariko yabona inani igakoresha Blackwater kugira ngo ibashe kubagerera ku nyungu zabo. Wareba mu byerekeranye n'amahoro, inyungu n'ubukungu cyane cyane bishingiye ku mabuye y'agaciro n'umutekano, udushingiye cyane cyane ku rugero rwa hafi rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari icyo bise Minerals for Security Deal. Nicyo abanyekongo cyangwa bamwe mu banyepolitike bo hirya no hino ku isi bagaragaje yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje mu buryo bwo gushaka mu y'agaciro, ariko zikizeza Kongo umutekano. Kongo rero mu buryo bwo kugira ngo ibone uwo mutekano, Trump yabonye kohereza abasirikare be nk'uko twari twabigarutseho bidashoboka, bagira inama Kongo yuko yasinyana amasezerano n'uyu mutwe wa Blackwater, noneho kugira ngo Amerika ibe yabasha kubona amabuye y'agaciro arimo cobalt, lithium na coltan bazajya bakoresha mu bikoresho by'ikoranabuhanga. nk'uko Trump yabivuze ati, twabonye yuko mwashatse yuko duca imodoka zikoresha mavuta akomoka kuri peteroli, ati duhitamo gukoresha umuriro. Atari ibyo byose bibyara umuriro biboneka mu burasirazuba bwa Kongo na Kongo muri rusange. Ati nta bundi buryo tuzayibona tutagiranye amasezerano na Kongo. Ati Kongo yatwemereye yuko iduha amabuye y'agaciro natwe tukayiha umutekano, ati kandi tuzabigeraho. Icyo gihe Trump akimara kubivuga niho hatangiye kuvugwa yuko Blackwater igiye kuza muri Kongo. Ibyo rero wabireba ukabona yuko USA ifite amahirwe yo kwagura ishoramari mu bikoresho bya tekinoloji bikenerwa cyane ku isoko ry'isi, no gukomeza uburinganire n'ibindi bihugu ku isoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho bagahitamo kwifashisha Eric Prince kugira ngo yumvikanishe politike yabo, ariko no mu buryo bw'iperereza mu gutata bino bihugu byose bifite ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu buryo bwo kugira ngo babyitaze cyangwa babice intege, agakoresha bano bacakiro, abantu bo bakibeshya ko badakorera inyungu za Amerika kandi ari inyungu za Amerika. None vise hari ikibazo ngira ngo tugarukeho, iki kibazo kandi rwose gisa naho gikomeye cyane. Ese vise ko tubona mu bice byinshi muri diru nyinshi zigiye zitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifashisha Eric Prince, ese kwaba ari ugutinya ko abasirikare b'iki gihugu bagwa ku rugamba, batikirira ku rugamba, cyangwa kwaba ari ugutinya intambara bakaba wenda hari Eric Prince cyangwa se uyu mucancuro abarusha ubushobozi ku bigendanye n'imirwanire? Ubusanzwe Eric Prince afite ubushobozi, ariko n'abanyamerika bandi baba bafite ubushobozi. Ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika buriya umuntu zikenera gukoresha muri biro yabo, zimutegura igihe kinini, zikanamutegurira ikintu runaka. Eric Prince rero urebye imico yiwe ukareba imyifatire yiwe n'ubumenyi afite, ni umuntu mu byerekeranye n'iperereza arakomeye kandi arabishoboye. Noneho ikindi mu bigendanye n'urugamba mu bice bitandukanye mu guhangana n'ibyihebe nabyo arabishoboye, n'ubwo hari abandi banyamerika, ariko icyo gishingiye ku bushuti noneho abafitanye n'abayobozi batandukanye bo mu mitwe ya politike ibiri ikomeye muri Amerika. Icyo nacyo cyagiye kimuha ubwo bushobozi. Ikindi cyo gukoresha abacanshuro mu nyungu za Amerika ariko mu buryo bw'ibanga, kuba ari ukugira ngo Amerika itaza kugaragara ku ruhando mpuzamahanga yuko yinjire politike z'ibindi bihugu, noneho ishaka kubangamira
izo politike bagakoresha abacanshuro ariko banatinya yuko abanyamerika babo bago ku rugamba nk'uko bavuye muri Somalia bakagwa nk'uko bagiye muri Afghanistan bakagwa. Noneho Trump perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe wari uriho akagirwa inama na Eric Prince yuko yakura abasirikare biwe muri Afghanistan noneho bakajyanayo abacanshuro, cyane ko abacanshuro bari abanyamahanga baba badafite nationalite ya Amerika. Ubundi Eric Prince ntabwo wamubona ku rugamba nk'uko ategura amasezerano afatanyije n'abajyanama biwe, noneho nawe akayobora ya mutwe akawuha inama. Kujya ku rugamba wamubona gake cyane. Ya ndumva rwose bafitanye partnership cyangwa se korabo iteye ubwoba. Hanyuma vise tubwo rero ubwo twavuga ko uyu mugabo rero kugeza ubu aherereye he, ko twari tumaze iminsi twumva havugwa amakuru agiye atandukanye. Urabizi byatangiye kugaragara ko yaje hano muri Uvira, biraza nyine rubwo hahise hajyaho inkubiri yo kuvuga ko yaba yafatiwe ku mirongo y'urugamba hano muri umujyi wa Uvira. Ubu ngubu tuvugana mu makuru yawe yizewe, uyu Eric Prince muri amasaha ubu ngubu rwose iki gihe ahagaze he, hari mu buhe butaka cyangwa se mu kihe gihugu? Amakuru maze kubona nuko ubu ngubu ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yuko avuye mu burasirazuba bwa Kongo akavuga ko yafashwe, ariko yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi aho asanzwe aba buri munsi. Aya makuru nabonye atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye birimo Reuters bivuga yuko n'ubundi yashyize iwabo muri Amerika ubariho. Ubu ni yari ariko nubwo akora ibikorwa nk'ibi amategeko mpuzamahanga ibikorwa by'ubucanshuro buriya arabibuza. Ya vise sinzi niba hari ikindi wenda hari wavuga kuri Eric Prince. Nicyo nakubwiraga cyerekeranye n'amategeko mpuzamahanga yuko abuze ibikorwa by'ubucanshuro, cyane ukurikije ibikorwa by'ubucanshuro ko bikora ibikorwa biri nyine bitajya gutandukana n'ibyihebe. Eric Prince ajyari ibyaha byinshi, ariko kuva 97 kampani iwe yatangira nta cyana kimwe kiramuhama. Ubu rwose ni umwere pe, ni umwere rwose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta cyana kimwe bari bamuhamya, inkiko mpuzamahanga nta na kimwe ziramuhamya, ariko abagiye bakora muri uyu mutwe iyo bagiye bahamywa ibyaha byinshi. Ariko n'ubundi vise buriya ntekereza ko ibyaha bakagiye babishyira ku bamutumye. Niba nk'ubu ku Gisekedi amutumye ngo amubwiye ati ngo uyu ufashe hano tugira ibyo dukora bakica abaturage, Gisekedi n'ubu muzanye nyine ntekereza ko niwe byakagombye kuzajya bita bijya ku mutwe. Ubundi mu mategeko hari icyo bita inshingano z'umuyobozi cyangwa responsibility z'umuyobozi. Igihe umuyobozi mukuru atumye umuntu agakora ibyaha ku mabwiriza yiwe, uwo muntu mukuru wamutumiye abikurikiranwa, ariko hari icyo bita responsibility paritaje mu mategeko. Icyo gihe n'uwo wabitumwe abikurikiranwaho mu gihe yabikoze nta gitutu kimuriho cyangwa itotezwa cyangwa wabe yabikora n'ubuyobozi ubuzima bwe. Eric Prince rero utaza kumufata nk'umuntu wagibwaho ibyaha kandi abakora mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi baba victime, ariko we ntashobora kuba victime y'ibyo yakoze cyangwa ngo abikore. We ahora ari rwose ari nta kibazo. Ingaruka ku mategeko mpuzamahanga rero ibyabuza nibyo nakubwiraga yuko dushingiye yenda ku itegeko ryashyizweho na OUA, buriya ni amasezerano ariko tubifata nk'itegeko. Mu 1977 OUA yashyizeho itegeko ribuza ikoreshwa ry'abacanshuro ndetse no kubatoza yuko ari ibyaha. Ibyo byose urumva Tshisekedi arabirengaho, Mozambique yabirenzeho, kandi ari ibyaha Amerika twayifataga n'igihugu bikwiye kuba kirengera rubanda, gikwiye kuba kirengera abaturage, ariko ayo mategeko yose barayirengaza. Mu 1989 naho umuryango w'abibumbye nawo washyizeho itegeko ribuza abacanshuro kubatoza, kubakoresha, kubarokubita, ariko ayo mategeko yose ntakurikizwa. Kandi hariho n'umwanzuro 24 nawo uhana ibi bikorwa by'ubucanshuro kandi unabyamagana. Ariko yaba Conseil de Sécurité yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta n'umwe ukondana bino bikorwa bya Eric Prince, aho kubona ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera inyungu zabyo baharanira bakomeza kubiha umugisha mu bihe bitandukanye.
ubwo rero vise ndumva twasozereza aha ntekereza ko amateka cyangwa se ibiranga Eric Prince uyu muyobozi w'abacanshuro byose vise sinzi ko hari icyo hari twaba tutagarutseho. Ibindi twazagenda tubigarukaho burya kuvuga umuntu ufite imyaka irenga 60 niyo wamuvuga umunota 30 umurangize zatubigarukaho mu bintu bitandukanye ahantu rero ariko vise hari wenda turi kugana ku musozo ubwo AFC M23 yaba yari ifite nk'izihe nyungu bwoko ki ku buryo zatumye zaba zaratumye iba ishyiraho iki gitero cyangwa se ishyira mu itangazamakuru aya makuru avuga ko baba bafashe uyu mucanshuro bagakoresha itangazamakuru nyamara bo ntibagaragare ko bashaka kuba bagaragara mu babitangaje. 23 turabizi yuko abaturage bari Minembwe bapindasuwe cyane n'ibitero bikorwa n'indege za drone kandi abacanshuro bo bikoresha. Yego urumva rero umuturage w'Minembwe, umuturage w'Ifizi, umuturage wa Mwenga, umuturage wa Warungu, umuturage wa Chabunda, umuturage wa Masisi, umuturage wa Rucuru, umuturage wa Rubero, umuturage wa Rukare, umuturage wa Peti wagezweho ari bikorwa by'izi drone n'umvishe yuko umuyobozi w'iriya kampani yafashwe asigara yiruhutsa avuga yuko nta bitero bizongera kumugabwaho. Nicyo navuga cyatumye babikora kugira ngo base n'abatera ikinya abaturage bagizweho ingaruka n'ibi bitero cyangwa nejo kugira ngo bumve yuko nta bitero bazongera kugabwaho bya drone. Hari wavuze ngo kwari kugira bisa naho irankundura yari amakuru yagaragazaga ko ngo baba barashe ku kibuga cy'indege cya Bangoka ngo kuko byari biri kuvugwa cyane ngo nabyo burango kwari kugira ngo barebe ukuntu basa n'ababicecekesheje. Strategie politique ni nyinshi mu bigendanye no gukoresha itangazamakuru. Yes, ubwo rero vise ndumva twakurekura tukaza gusubira mu yandi makuru mu yandi masaha. Urakoze cyane. Nguko rero ngayo rwose ibya Eric Prince nuko amakuru yifashe murumva ko uyu mucanshuro rwose mukuru yakoze ibikorwa byinshi mu bice bigiye bitandukanye haba hano ku mugabane wa Afrika ku mugabane wa Aziya. Urumva ko Eric Prince rwose yakoze byinshi. Reka rero tubashimire cyane mwe twabanye muri aya makuru ubwo turaza kugenda dusubira mu yandi masaha tureba n'andi makuru ari buze kuba agezweho. Ubwo rero turabashimiye cyane mwakanze subscribe rwose cyangwa se mudahwema gukurikira ibiganiro byacu tukabararikira kandi gukomeza kubana natwe mu nkuru nk'izi ngizi zigiye zitandukanye ndetse zikomeye cyane turimo turagenda tubategurira. Mukomeze no munogerwe na gahunda za Eugene Official turabakunda cyane yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent. Ubwo andi makuru rero turaza kugenda tubigarukaho. Imana ibarinde kandi ibane namwe.